media rongno tini 19 tarik ni salo sang kaisa press meet mak lainai pangai himale nia 18 tarik 18 September kaisa sini Telimura political district go kaisa belekeno wana masingsa hai kaba sini ti pramo thani bagai kaisa kebeng mung phaima bagai sang tini je press meet ma phaikya pulano tini phungjarani sini ti pramo thanengai sini bo atrana sang pula khulumung ya kharo tai jotor media phani rongno norno bo phungjarani paifle hambai kokungke sini je mia sini Telimura political district go je jeng media rogo hai kaba jeng joto jagana jeng nukha sini Telimura political district ni je ti pramo thano sengno bahike komjor khalena naitong abno tui no seng tini asol tam mul kok abno seng rohsyo khalena bagai seng tini o jaga sini press meet abno bagai seng tini o jaga sini ora phaisok paikya sini Telimura political district ni sini president sini Boromang Sar Ranjit Kumar Dev Burma tai sini ora YTF ni district committee ni president Patanlal tai sini central ni joto sini ora Telimura political district ni sini joto leaders phaisok paijak angkai sengobono koinai sini je hastini tini ti pramothana hamtok tongairo je miani je message no nugui kebo koba abono kubui rokni wansuk tongkhana aboni bagai jeng tini kok sani bagai jeng tabuk jorari nai sini Telimura YTF district committee ni president no sawai sukurmani bagai पहिलानो फुंकाहाम तै बुबाग्राना खुलुमु याफारो तै सिनि media takuk bukuk songno ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই অন বিহাফ অফ সিনি তেলিয়ামুরা ডিস্ট্রিক্ট নি তরফ থেকে বরনো পাইফলাই হামবাইয়া ফারো जों मिया 18 तारिख सेप्टेम्बर कायसा दुस्की कम्युनिटी हलो सिनि एगेन्स्ट बा सिनि अनारेबल EM कमल कलय सारनि एगेन्स्ट तै सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक जागर तंगो बनि एगेन्स्ट तै आनि वर्किंग प्रेसिडेंट मनोज देव बर्मा बनि एगेन्स्ट जे कक सिल सामानि abno seng lukurongni bwskango srai khe sukrui sanani bagui ni seng tini press meet ma phaikha tini ni chini press meet do manjak phaikha chini Telimura district ni president Boromang Ranjit Kumar Dev Burma tei bono karibu ani gandaro tongo chini Telimura 29 Krishnapur assembly ni chini observer dada Chitramoni Jomatia tei bono karibu chini district secretary tongo tei yang chini YTF central committee ni chini vice president Dilip Kumar Munda tongo tei sini working president Telimura political tei ani vice president hai Telimura political district ni YTF ni vice president Amrit Dev Burma tei bono karibe sini tini Telimura political district ni vice president sini Kaka Robi Charan Dev Burma tei sini Telimura Krishnapur block committee ni sini working president Ashok Dev Burma tei ani YTF block committee ni kanai Presiden tongo Kollanpur block committee ni tei sini Sopon Dev Burma Krishnapur block committee ni president tei bono karibu sini Kollanpur block committee ni Onupis Dev Burma tei ani ungklogo tongo sini district ni cashier rok secretary rok tei TWF ni sini Telimura TWF block committee ni khud president jogbo tongjabo tei sini ungklogo entire sini central ni district ni block ni tei sini प्रशासन लेवल नि जत्तो सिनि ति प्रामथनि वारियर्स रक तिन अर प्रेस मिद फाइ मानजा फाइका कखेयाव हाइसे आं सुकुरु किसा सानामु सुगो सिनि पहिलाखे अनारेबल EM कमल कलय सारनि न तैगै जे तेलियामुरा जे पॉलिटिकल ब्लॉक नि अंदर जे अरनि सेक्रेटारि जे कक्सिल सामानि अब टोटली बेसलेस ते अर कोनो जुक्ति संगत किसाबान करै तामनि हिमाले सिनि कमल कलय सार ओ तेलियामुरा आमचाइबे कोनो लेनदेन करै bo invite ma khangke nimantron ma khangke bo thango boromno subana thango asuk sibini bo daitto nage om haike samung kaham tang tongo jora haine hai ereng sini honorable Kamal Koloy sarni uporo je yakshi sulmani abot ang tini jonogon no tini ni press ni bisinti ang sukrui sanam sugo abo totally baseless abo tatal abo hoyto kisa misa aro chokranto tongoi mano ang bisinti gopon sutre ang manmani ano bo high level ni borok sahnoi tongo je buskango BC election tongo a BC election kasono ni bagoi sini BJP tak je ruling government tongnai boroni kaisa षড়যন্ত্র ngui mano chokrant ngui mano aboni bagai ang gopon sutre tei khobor mano je BC election oma haike poribesh শান্তিপূর্ণ নষ্ট খাইগৈ বিশৃঙ্খল খাইগৈ যে ইলেকশন কমিশন ni thani goborok oma hai
प्रॉब्लेम तंखा बीसी इलेक्शन खाइमानि बंद खाइदि हिनै बरक कायसा प्रस्ताव रिनानि कायसा बरक स्टेप नालाय दङ हिनै आं बिसिनि खबर मानो आबुनि बागैनो असकरान दं खानाय खा खायो ओंखे तेसिनि तेलियामरा डिस्ट्रिक्टनि एगेन्स्ट जे कक सामानि बन सुखुइ सानाय ते आनि एगेन्स्ट जे कक सामानि आनि बोमन कक सागै जे पाथानलाल जमातिया तेलियामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि YTF नि प्रेसिडेंट बुबाग्रा हाय राजा हाय साकसनो तरजागै अब टोटली बेसलेस आंबो जरि सानान थां खांखे अनेक किसु कक साइमानो फना हामिया हि हाइफानो जों खा कलक बुबाग्राना हामजागो थानसानि मारेगो जों जतनो तबनानि चाइटक तमनि बागैनो जों तिनि केबुनि एगेन्स्ट कक साया प्रेसो बोसों फाया तिनिके जों सराय सराय लुकुरक जेहेतु आ रंग मेसेज लुकुरकनि थारि media songno norok tini oro chini press meet phai manjang man bagui poilano chini habu bagra bono ani khulumung yaparo te ani district ni taraf theke bono khulumung yaparo tamning kai cheng tini press meet ma phaika mia kaisa press meet norok jotono nukbai khana ani against chini EM ni against te chini YTF president against जे अभियोग तुबुई जे एलिगेशन तुबुई जे बरक प्रेस मीट खाइमानी अब खुबैनो अनफर्चुनेट अमाहाय जों कुनु दिन आसाय मैया तंगमानी ताम निंखाय चिनि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट तेलामरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कल्याण 27 कल्याणपुर 28 तेलामरा 29 कृष्णपुर ओ तीनटा कन्स्टिट्यूएंसी तुई चिनि कैसा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट गो ओ पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जों एत श्रृंखल भाबे गाहाम खाय जों फाइनाय चिनि बीसी इलेक्शन ते विधानसभा इलेक्शन जों विपुल बुटे जों जय युक्त खायना बागै आ तीनटा कन्स्टिट्यूशन जों चिनि मथानि MLA सानाबना बागै जों जत चिनि वारियर रक खाथों खाजाखाय खा बाक्सा फान बाक्सा याप्रि बाक्साखाय सेलाय तंथानि अमहाय केबेंमुं फाइका ताम निहांखाय जों खाखाव जे मिया प्रेस मीट खायनाय रक ओ प्रेस मीट खायनाय रक बरंखा बुइनि चक्रांत कलायका आरो जों जे त्रिपुरा मथा जेबाबे तेलामरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट श्रृंखल भाबे चिनि अर्गानाइजेशन डिसिप्लिन वाइज जे खलाय थांखा आबुनो नुगुई BJP किरिजाखा CPM किरिजाखा कांग्रेस किरिजाखा जार फले बरक कायसा षड़यंत्र खायका पॉलिटिकली कन्स्पिरेसी जे महाय सुजुग रुतुक तंनाय किसु संख्यक चिनि त्रिपुरा मथावा हाबै सामुखाय तंनाय बरक न तुयै बरक कायसा पॉलिटिकल चक्रांत बरक खायका ताम निंगाय साइमानो फाइनाय एडिसि इलेक्शन तो जों चिनि तीनटा कन्स्टिट्यूशन जों आरो कप्लायुंनाय आबो कुनु डाउट करि 100% जों बीसी जों पाइनाय एवं फाइनाय विधानसभाबो ओ तीनटा विधानसभा केन्द्र न जों चिनि त्रिपुरा मथा कप्लायुंनाय हिनै सिवै ताबुक बरक अमाहायकै चिनि किसु संख्यक सुबिदाबादी बरक रत्न तुई बरक पॉलिटिकल कन्स्पिरेसी खाय दंका अब चिनि जनगण आबनो जों साना नायो मिया जे चिनि एगेन्स्ट जे इलिगेशन तिसा माने अब जतन फल्स बेसलेस अब कुनु आबनि कुनु अंक करै अब शुद्ध पॉलिटिकल चक्रांत कलाइसे